Lu bunuh gue kurangin jajan lu bulan depan, Bu. Delay sedikit. Ada Ros dong. Ada Ros yang limbo, Cok. Oh iya, ada Ros. 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 Turun di mana, Tapi Ros? screenshot ini yang mau. Bang, Bang, kuliah bang. Minang bocah. Minang kocak mana? Cari Ngomong busuk kali kau ya. Turun mana, turun. Itu Ros tuh kata gue. Udah squad. Iya kalau Ros, Iya, Ros. Limbo, Cok. Limbo nih. limbo pantai, limbo. Jangan dibunuh, Bu. Limbo bodoh. Jangan. Kenok gini aja. Bot. Lu bunuh gue kurangin jajan lu bulan depan, Bu. Parah cok, parah. ngomong ya. Tolong, ampun. ini yang parah, woi, ini yang kalau parah. aku bunuh jajannya dikurangin ya. Ya, Enggak apa-apa, bagus. Jangan dulu lah. gua kesel sama nih orang doa aneh. Marah lu, Bang. Kita bunuh yuk, kesel gue lo. Ros gak kena gue. Bang. Woi, revive tuh, woi. Temennya, woi. Revive, woi. Gak dapat buat gue main kayak gini. Ngapain gua ketemu sama nih orang nih? Kok gua ketemu sama lu ah? Hah? Kok gua ketemu sama lu? Gua ketemu sama lu ah? Aduh. Woi. Males gue perpanjang. Bang, jangan sampai kabur, jepit sana bang, jepit bang, ya jepit, sini jepit. Aku dibully, woi. Tolong. Ini editor. Editor turun gaji. Mana lu ah? Ya aku dibully. Lu mau kemana, Bu? Bagi bendesnya mau yuk pak Ci. Bu, Ada. videonya udah diedit belum, Bu? Lu main PUBG Udah. aja, Bu. Bucin pula nih. Astagfirullah. Bucin lagi. Saja. Bocor ini langsung end nih. Limbo bentar lagi. Yang. Ih, mati. Lu suruh siapa? Parah cok. Kenapa enggak bisa kemana-mana, woi? Tuh buat, Bang. Mana Ada buat? apa tuh? Ntar gua kejar. Ketua. Oh, giliran bot aja lu bisa apa ya? Bisa Lu kena lupa gini ya. buat terus, woi. Males gue kasihan gue. Mana pun. Bang Lip. Woi, mana yang revive, woi? Wah. Mana yang revive, woi? Bucin semua tuh Bang Limbo tuh ah. Jangan bang. No. Kau gitu kau bang Ayu ya. Kayaknya ditembak nih. Limbo bocor. Bangsat. Aman. Limbo langsung mati. Coba mati, Cuk. Berapa kali kena, Cuk? Apa tuh? Replay ke mana, woi? Replay ke mana, woi? Gak ada yang gue bully lagi, woi. Mana dia? Mana satunya? Udah rata kah? Oh, ini masih ada nih.
Gue pakai helm dulu. Bang, jangan lah. Jangan dibully. Gue nonjok terus yang deket gue kena pokoknya. Bagi darah dong. Ini Pak Wahyu. Lu jangan lu tembakin juga. Oh, macam mana kau nih Bang Momon nih? Bang Momon cari damage dia, Cok, cari damage. Nah, kita ngatur strategi yuk. Kalian ke apa? Kami ke Rozok ya. Kak, apa sih gimana? Ya. Bang, janganlah Bang, ada darah Bang. Ini darah nih. Mana Bang Mon? Mana? Gue nonjok terus jangan lewat sini. Gue juga nganjok. Ini yuk emang jahat orang itu. Gue nggak mati ya. Itu gak sengaja. Bang Momon bisa aja fitnah gue dulu kan. Gak sengaja dong. Repair nih woi. Sini. Ripa, woi. Dengarnya kecil tapi Halo, kalian mau pergi kemana? Kalian mau pergi kemana? yang ada darahku bandage dong. Nih bandit nih. Ah, nih. Udahlah, kita ketemu siapa aja nanti di chicken dinner. Bang, Kita Chicken aja nih. Kita sekarang pecinki ya. Kita bisa chicken ya. Ada mobil. Gue belum ada bandage, weh, jangan ditembak dulu, weh. Ini apa sih kok? Enggak. Ada apa nih? Berhenti dia di ujung. Tembak woi. Oh lu percaya? Gue nggak ada darah. Mantap Pak Wahyu. Dia di balik mobil gue nih di broken wall. Dia ngisi Tolong gue, darah. Sawayu, tolong gue cepet. Gue sekarang. Tembak yo. Mati gue dong. Dah yo, repair doyok dia biar. Mati dah ya. Lo ngomong aja Malimbo. Iya lu ngobrol sama Limbo pantek, mampus lo. Ini bos lu bodoh tuh yang mati gue. Bos lu bodoh bukan yang revive gue dia. Mati, Ros. Ros mati, Ros. Masuk Pak Wahyu. Cepet sampaiin tuh nih. Gue belum ya? Belum. Udah dapat Pakcik. Belum, mati. Udah. Babi buta dia yang di bukit, Cuk. Tuh kan? Langsung kan? Mampus lo, sok-sok pula. Yang kasih tahu yo, guru drum gue tuh ya yo gila tuh yo. Halus gue ngomong. Pongsot pas gue mati tadi Limbo langsung teriak-teriak, lu mampus lu bibir katanya. Gue pengen apa ya? Sampernya. Pengen apa lo? Sama gue juga. Dikira pengen nikah lagi, woy. Enggak jadi. Depan gue step. Mati Bang. Udah. Mati. Mana Bang? Saya Tandain Bang. Gak mau gue tandain nanti gak dapat kill gue. Watch out! Bang, lari bang. Mana bisa di headshot? Itu ada orang ngeperon, Bang. Mana? Oh, kotak ya. Mark the location. N. Wih, Allah. kasih ya Pak Wahyu. Ya. Sama-sama.
Coba kalau gue yang nokin mana mau gue ayo nge-end tuh. Ayo yuk, zona yuk. Ini nih, bukit nih. Gue ngefront si bangsat yang lari-lari depan gue. Di rumah nih ada orang yuk, hati-hati. Lu kalau lari-lari gitu sambil bilang ini teman gue sini om gitu ayo. Tuh itu apa di belakang tuh? Di batu kiri Pak Bayu. Tepi jalan. Oh ya, gue lihat. Tembak lah, Ini bang. Marked a location. tembak lah. Gue yang ditembak lo. Tembak bang, Baci. Ya. Mantap tuh kata tembak nih. Bangsat. Tolongin tuh Baci. Ah, tuh iya tuh. Ngerti bang Mumun woi. Tabrak rumah bang. Jangan. Oh iya ketahuan gue. Pakcik. Ya. Sini bang, ke mobil. Di kiri ada orang nggak? Gak ada. Tak aman. Spray. Ray. Meledak mobil. Turun. Panas. Sini. Tunggu ada api. Bom aja bang. Situ tuh. Marked a location. Panas lagi. Mati gue bang. Belum bisa tuh Baci tuh. belum mati bang. Tolong bantu bang. Jangan bang, ada bom di situ. Udah mati pun baru bilang jangan. Oh ada bom. Oh mati gue. Kan di mag gue banyak kan gara-gara gue bunuh apa sering ngenok inimbo tadi. Apa demekku? 1.700. Wih, 1.700 dong. 1000 kena limbo deh itu.